Hakajiyai beteng ke kunhun jong ke Drug Reduction Elimination and Action Mission ke Dream Project. Hapo kajing alam uba Francis J. Karshiyeng bantek lakam yo drugs na lor ban pen kelaya kajing M kisamla ki belang ngop hau new jingdi ke ni ke kunhun haka khat lai tri leber arja arpusan kala lum lalang ye ki rang ba snong na kelenggi snong ban ya merjing mod haka baya dei bat kani ka mat ka bakta ya ka em lang sa lang. Hakani ka sngi na lor uba Francis la wan ban ya shim benta lang do ba Vivek M Superintendent of Police ke East Khasi Hills District haringkat ka jia don lang ki rang ba snong jongki snong baper. Habakran sigilat patay kubor uba Francis ulaong. Baka jing penlong ya kani ka jia lang galong ban pan ka jia tray lang nakirang ba snong knang bakin la ban te lakam yaw new jing di bas new. Nadu bukan aja dengan ini itu tengah semua koksan ada yang wangi dia punya do ban engage but perfect communities tu lagi di nak school lagi di noikai lagi di bullet lagi di snong tau lagi di samla lagi lok kami ni dai ban yang connect pergi klem yang terang ke dia kam tinggal dia ngalaya ngalaya don ke jingan lang ban bun ki sek ndai ke ni first time mga yo ban ya song sani ban ki ro pas tong ba ki bor snong ki dai ki be ki tiap jongka imlang salang jungi bala man lam dia kanu bun jingma aka snong tau dia khot ni jing lang ka jingmut tengah long la men ya trai man kerpa naki bagi ya trai lang bagi ka yang ka imlang salang man ya dia la kam yu ka isu jumut trucks na so ba kala kapalo successful ba kalau kapsai so ba kaptam na kaliang jongka mangi kwa ban ya keren ya ka problem jong ban ka kajing event ka stigma ki mangi de ban la ban pendu ta ka but kawai na kalian ba counseling bila man ai counseling ni kisong kita kawai bila man pen kam clan ki sporting activities kinja activities ang kisong kita makala man wan jing haki man long man engage na kani jing jilai jung drop kadang nya ki kadai ke ilma rak sujoy ta ramai so na gidon ke strategi soka kadon ke strategi kuno ya ini yang camati ndre kubun ki habya na kalian polisu na redaction kawai na kalian awareness kawai rehabilitation kapun aspek ya kani kampanye pada benda kamla macule na takshilti kaple bun ti ban prong ya kani te na ong ya pi mentah ta kadang ya ta yu ko kepala don kata ka jingkerni jung drugs ndai nga su ong ne ba let's say apo arsenal ni te sa ui ya uso jugini ki jigala gini gini trai joka jeng ka push no gogor na so Hakajing yo banyak keren bat kirang ba snong kibala wan banyak sim mentah kani kajing lang kila pen pau baka mat bakong san ka bakila ajing mut syaka kenhun kalong baki dei ban pen bon daki kam jing le kai hamman laki snong ki thau knang baki samla kin lat nau new jing di ubas new kan kong gai kan ka bagani yasi kajing kedok lang kajing akadi ko ha kajing ya kuli jumut bat kunu ba inte la kam ne kani kajing kan rei do kajing tu drops jelang ni kampang Oslo ni ta di kulong ke ka jingku ban ni Oslo ki jingkem sapan kuno bante lakam ni bat ke jinya ai jingut keliang we nang ba nang ni sumat kuno dunia da kuno tau mengin laban ya da kamta mi ki kun sama ki tung nang ka di jing drugs na kaliang ajong ni kum ka ki kam sunang ni ai jingut ba hakabedi bat ki pambandan ki kerja aktivitas naga bentai kini dikina ki bandang wan ki bandang ngop akum kini di jingdi nawar ba dalam ipai itu ni ki bala ngop ka jingdi ni isne ya ki kata dek we bat ni keren ba kum kasinong ni pa we ngimdai ban ibanya ki nawar kini ka jingdi kedai ki kenja jingpang ka ba ngimla ban tip nangno gawan kumno ka rong kumno ka mi ngimla ban suto kalaban laban liru kelaban jaha kono kono kopor kelaban li kena jual nak yang la jangru diladani kum mengiku pinam song senong ilang senong diladani ibenya ki la sila cha dia na bot ke jap dah ke yang ke ki kum nongin la te kum kita ki kai ni a jung ban him dai ban
ken po aki la ne bangin down ne ki na yi di ayin sim ki ni ne develop ile sistem ban pelai ki pan nak ni ke cindi ni but ke ai ka bang ni ai chung ko long ma ni hapan concentrate pada ye kini ki kena ki badang kia ki ban 4 million ki ban 4 million mandi un drugs ban pelai ki da kinu ki activities pan capture ka por ko jong ki ka por ko kilai pagdin kilawan school mun ana ki por ko kinja game ki jingila ka ki snom ki ta bugi kan perlong ki ba kinung kin laj na kini ki jinglin ka pasni na em kala nila ban le elada kung kinong ilam sinong kung ki nong ikit kami ba sinong ka nila ban le kita kadai ka bapunsang ni kalong tang ni ya ka jing eta ilang jong baro kinong sinong ikan ba ki nang penyat sinong kadang ila ban eta ilang kata nila ban job ki ni jing ya harus satu rabun bang jing ilang bai dei apa kali ganti de bela form ni la wan director la dan lagi mat kadai idan kayak you kan kata ka hope yang ini kan man man tek la kam yang ni kan chung wan ka thap ni cross te apa jadi makan ni meeting menta bun tu di lai keren ba bagi mdei ban nyau ben gitu gitu mo di user ba no kam drops ni ku kesenong di man yang ini man ayu naman katu kali ke jengpang bagi di pensutu lang ni para long senong bagi mdei ben nyau ben ibe kamtami gitu bilang bat kawe yang banlat kasapriang agak meeting mentang keren banlat kasapriang ide ben involve ni ru senong ni ya ka indoor stadium ni open ni play bet namar bangla mat por ba kamdon ka madan pun mai kena gila ngom kena kata-kata ya senong ni ka madan ni mesti kang bikin yo abis ni la ka kena bakin lat na terus sementara kita juga meeting sebentar tu ba involve kita kena itu bapak ngat di aktivitas sebab herte kita tidak tahu ini kata kebersuteran marnya ngaruh ada way by dak kai te lingba ka ding dak kai ngabun tu perlu mak bala ngap itu lengang seteran dak kai ngalat ni kini ai tang kata kan aku apa berkhat ki la di involve ka tu kan nong jing dak kai dak di football di cricket di ini kita nak kilat nak ini nujung sini ni man kapor ni si penong ka awareness program ni khat keleng keleng ni teng ka senong ni lah khat ni khat ki kena itu bala ngap iki ayu batai ki bagi ni ayu ya ai awareness ya ai kalau counseling ni konsol ki ba pet new di bersnio te persang ban yu persang gidon ki beri bala ki mau gitu barang su melu malale ni persang ban pen ayu kam pen ayu kam ki ting ki belai pen keren ni ayu kum ka fosu ni yang maha pengilam kum kita pun sini persang ban keren berkaya thì cũng chưa bật kỳ đồng pendon kami persang banyak keren bang suatu kam tam ya yang ba kam dei ban people kam dei ban event kan persang ikat bala ban pen ida kajing nomor ba pendu ya kajing di drugs dulu dulu dak bor ne kajing bitar kam lo jadi dia kajing ie ban kro ki ban tani ki sekali tiga badai kata kali ki ban kajing ni di porsi haba ngitip ne la ngitip patin don bentai Jadi kan kaji lang ka balong matangsi ka kaji lum jong ba Francis Kungo mission director ka dream megala balong ban pensong shushu ya ki bors nong ba kaji e jong rocks kamdeng ba ke badang menin kadeng belas dan ba kaban ya ini eru larang mele persya jadi kan kaji lang ka nilai ilu jumur sipu di kumno bangin ya le persya kata ada ka balum lang kumno ba Francis mene lum ilalum tai ki ramasnong insa lumru isa samla isa ngentei wadi ki principal di mengikan di sekolah ban penstro pai ba haban pendrung kata hak imlang salam ya cendot company le persya yang drugs kata dika kaji tumu konsan juga ni jela menne ki don ki biya ai jingu na po jelang ba de bendon activity sa po ki don ba francis ila ai jingu ba ki yeng do par hol jong ki dom jong ki sno ki de bendon ki jaka ki ba ki kena ki ni rum hang tu ban le kai mo kena benda yang karambut, kena benda table tennis, kena bentar. Kepada benda yang terlihat sports. Tentu kan pelaj lagi kena sama nak jimli ke sini. Macam apa kini syang makia, syarum syadeng, benda syong tak lah sini. Kita kira dono lagi. Jaka
yang dorpat begini dekat kata ka don kam ya ka jing senran lem ya ka jing lam leti daki langba jong ka dong slong daki long kami daki sang sama jong slong ki ka bentang kongsan jong slong tawi ka longba habakiyo jingkip wa ka don kata don nudi ne habakiyo ki jingkip kini banyak pilih jong baki buat pulen nako ge bak musi ti nata ka lampat saki level ki bahkan sejong hak banyak budi na kata kadon ada omlek entah di tengah slong kamlahi baru tak pulen kamlahi kan dia kadon kami jing trailer Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya